Kanegade ka Akashvani Shillong ka kubor ban pule daw Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ka kubor mentag step. Presiden keseng BJP hakari ulong bakish posnam balaleg kladon shibun ki jingjom hapo ka jing senchar ka BJP. He pulet ke jela Meghalaya Amit Sinha ula klat no ha ka jingja aksiden kali ha Gurgaon. Menteri Rangba ka Meghalaya ula play maunong rem na gabenta ka project Samom Harilom Garo. Bala penlong ya kejengil akai kabadi ha Guwahati hinin kesngi kum shibenta jong ka Khelo India University Games. Kakubor kababnya. Presiden keseng BJP hakari JP Nadda hinin kesngi ulong bah kishipos nem balalet hapo kejengelam Menteri Rangba ado Narendra Modi kila don bon kijing job. Shushu ulong bah kesnam 8,000 khat saw bad 8,000 khat kendai lala bantau sarkar regeseng babon patam banyak kiwe-kiwe. JP Nadda ulong ya kane ha kejingkeren jeng ha ka National Convention ke BJP ha New Delhi. Ula keren ru syapangkum no bakumba prapo klorngot kinong yo jing mentoy kelayo yeki marbam hapo ka PMG KAY. Ha kawai ke jingja ke basngosi uwe he pulet ka jela Meghalaya belatip kerteng kom usap inspektor Amit Sinha. Uba laju trei ha ka riboy DEF ula klat no ha ka jingja aksiden kali ke belaja ha ka step perngap jongka kat nyo terik urempang arhajar arpusau ha ka sektor 58 ha Gurugram ha Gurgaon. Amit Sinha ula let cha Gurgaon na gabentaki kam hadin ula shimti ka kam ha ka crime branch. Hashwab un shimti ne ka kam ula julong in charge ha ka bernihat police outpost. Hagani ke jingja ke basngosi ke kali bo Amit Sinha ula syong bat wei pat uparlok jong Dik Vijay Singh. Kalau syak tenra kat bakidang wan pai na ka jaka bam ha Gurugram ha ke wei pat ke kali bam shimle itu. Kibrio basaki ye kene ke jingja kila penkit ye ke bala mensaw syaka Sunar International Hospital hendreu Amit Sinha ula klat no. Kat ba Dik Vijay Singh ula mensaw jur bat urang don hapo ke jing Sumar. Menteri Rangba ke jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangmah nin kesngi ula play yau mau nong rem na gabenta ke project Samom balatip kum ka bulk water supply project ha Balonggre Hatura. Lamang shispa klor tengka na gabenta ke project. Ka jingtmu jong ke project kalong ban penpoi syakishnong nong kendong bamarjan bat ke sortura. Laidon lang ha kene program da speaker ke yang dorbar thawan ke jela Thomas A Sangma menteri ketenat PHE Markwis Marak bat ke MP Shakalok Sabha na ketura parliamentary seat ka Agatha ke Sangma. La be kene ke project da ketenat development of northeastern region donor hapo ke northeast special infrastructure development scheme NESITS. Ondala pendap ikan ke project kan Samom Syakumba Sapuai Teligishnong ka District West Garo Hills bat Southwest Garo Hills. Kawai ni kiyo balarim tam bat kayo bashisin shtayo kabahe tam jong ketura ka Nazing Bazar. Kalayo da kayeng penlong yo bathamai ha kaba da kispangut kinong kayi na kalenggarilum garo kenla banwande yala kimar. Ya kane ke yeng penlong yo bathamai la plehnen ke step da Menteri Rangba ke jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma. Menteri Rangba ke jela Mizoram Laldu Homa hnen kesngi ulaban ba ke sorkar Mizoram ka persya ke jingtmu ban ker sainarsya ha ke ka kaput ka India bat Mizoram bat ban penduk no ya ke soskular Free Movement Regime FMR. Menteri Rangba ulong ba ya uput usam badan menta lalek degi pareng kenang ban peniapia ya Kimizo. Ulong ba Kimizo basa ha India bat Myanmar ki angnut ban ya teli biang hapo kawe kebor sensyar. Bad ulong ba kesorkar jung kakwa ban beteng bed ya kesaskular FMR. Kani ko kubor kawan chapi na ka Akashwani Shillong. Wadla ka jing play ya ka Khelo India University Games kandang long la syai kesngi. Nrehnin kesngi pat lanang sedang ya ka jingil akai kabadi ha ka Saru Sajai Sports Complex ha Guwahati. La syai kesngi ha ka jing play ya ka ni lumpung akai Menteri Rangba do kariu Narendra Modi unya shimpenta lengba kerensan internet. Bad Menteri Sorkar Pedeng ketenat information bad broadcasting bad ketenat youth affairs bad sports Anuruk
Anurag Singh Thakur unwan baneshim benta ha gajing play ha Guwahati. Ha gajing lakai kabadi kablalong nin kesngi na gabenta ki kenthai bat kishenrang. Khan re tli ki skol ba kile shim benta. Ka skol ba Mangalore kala penlem ya ka Shri JJT University na kalang kishenrang bat ka skol ba Guru Kashi kala penlem ka skol ba Bhagat Phul Singh Mahila na gabenta ki kenthai. Na ki arpau tali gijingel akai ya khan re tali an penlong ha Guwahati. Bat eki wei pat an penlong ha ki wei gijala ka than stela mimi. La kmi lenti ba kumbasa hajar sans pa ngut kinongel akai kinwania shim benta. Kumba arspa khat san tali ki skol ba kine shim benta. Kani ka lumpung ngel akai kan kot ha ka arp hundai tarik menta u rempang. Katnat sports Bat Youth Affairs ka Jala Meghalaya hanin kesngi kala penlong ya ka jingnya ai ki thok bat ka flash mob ha Shillong kum shibenta ban pen paunam ya ka Khelo India University Games. La kawe alama ban yat ki thok na khandai lat bat penlong ru ya ka jingshat flash mob ha ka bala kawe alama da ka Deputy Commissioner ka District East Khasi Hills ikong RM Korba. Baledon lang kiwe ki he. Habakran na kajingalang ikong RM Korba, ilaong bakani kalumpong ngele akai, kaayman siya migisamla bandan kajings ngotanat haka sports. Ila kran ru halor kajingaday, hapadeng ka sports, bat ka pule puti. Ka Khelo India University Games kan sedang ha Agartala, ha Kajala Tripura, ha ka NSRCC Sports Complex mentakasngi. Habakran ni kinong patay kubor ha Secretariat Kajala hanin kasngi. U Secretary Ketenat Youth Affairs Bat Sports u Dr. Pradeep Chakrabarti ulaong Bahat Tripura an penlong ya ka yogasana ha ka ba kinong le yoga na kikhatlay tali ki skol ba kinwan bane shimbenta. Shispa an rupongut kinong ilakai bat ki he na ki skol ba baper kilawan poi ha Agartala. Kajingsa mikita kemakan long ha ka arpo terik u rempang ha ka ba u menteri rangba ka Jala Tripura u Manik Saha u menteri ketenat sports u Tingkiu Roy bat kiwe kinya donlang. Ya ka orientation program balai kerteng interdisciplinary approach a new paradigm for quality research na gebenta ki bawat benia lengba ka PhD jong kasnam arhajar arpusau lapan long nen kesngi ha ka NKC auditorium jong Skulba University of Science Technology Meghalaya USTM. Dr. Uma Shankar badai professor ka Department of Botany na Skulba Northeastern Hill University, but Dr. S.Y. Saikia associate professor ka Department of Sociology na Skulba Guwahati. Kilawan ban ay jingkren ha kini ka program. Lawan baneshim benta daki nongwat benya ki dean bat ki head of department jong ka USTM. Habakran na kani gajingelang u chancellor ka USTM u M.Huck ulong bakinong wat benya kidon ne kabenta ka bakraw ha gajingsan jong ka skulba bat jong ka imlang saalang hi baro kaway. Ikong simi kong tiang ila job ya ka kusnam best director na kabenta ka film Chithi ha ka Prague Cine Awards arajar apusaw na kabenta ka than stela mini kablalong ha jorhat manhak sing thoding. Ka film Chithi ha kaktian penar kala sya nominate ha kilai benta kata best film, best actor jong kikenthai but best director. Ikong simi kong tiang idei tang mai inong shna film kenthai na ka karkhana shna film Jantia but iloong bakadai ka jings ngo sarong ya ka kenhuan baro na ka film Chithi. Uway upay bapenpoy ula bethay ha kathan Bhangagar ha Guwahati nen ka step. Bat kane kalakta ekalit kawan ki kali ha kababon ki kali ki yad leng ba kane ka jaka. Kaladon ka jinglat ka bat ka jingdap ka ha ki surak ha Bhangagar katto kane por. Henrei lala ban wengno kane ka jing da ka jing trei kloy kinong trei ka Guwahati Metropolitan Development Authority. Bat katto ko kubor kalakot kane ka step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por prabajeng ne so baga Delhi station na ka benta ka kubor ka ktin hindi ka banbot ka kubor ka ktin pareng ha ka por prakat san minute. Ngipen kan mawi pikinong ngap bah ka por prashteng na ka station pinyo ka North East News. Ka por menta kala janda partat prabaje.